definišu se na pravouglom trouglu i predstavljaju zapravo odnos stranica tog trougla. Učenicima najveći problem predstavlja odnos kojih stranica je sinus, koji kosinus, koji tangens, a koji kotangens i kako to da zapamtim. Jedna od mojih metoda da ja zapamtim bila je sledeća. Pošto ja volim stvari da uvijek posmatram iz svog ugla, ja onda lepo sebi nacrtam u uglu čiji sinus, kosinus, tangens i kotangens želim da otkriti. Ja stojim sada ovde i prvo što gledam to je ono naspram sebe. Naspram mene, odnosno ispred mene, nalazi se stranica A. A prva trigonometrijska funkcija koju želimo da definišemo i koju učimo je sinus. Prema tome, sinus od alfa bit će naspramna stranica, u našem slučaju to je A, kroz hipotenuzu, u našem slučaju to je C. Možemo još zapamtiti da i kod sinusa i kod kosinusa delimo sa hipotenuzom. To će još malo da nam olakša ceo problem. Sada, sledeća trigonometrijska funkcija koju radimo je kosinus. Kosinus ugla alfa bit će sledeće. Kad vidim šta je ispred mene, ja onda pogledam dole da vidim kuda ću doći do toga. Naletna stranica, odnosno stranica na kojoj ja stojim, u ovom slučaju zove se B. Kateta B kroz hipotenuzu C. I to je jedan od mojih načina pamćenja. Znači, prva trigonometrijska funkcija sinus predstavlja ono naspram mene kroz hipotenuzu, u ovom slučaju stranicu A kroz stranicu C, i druga koju učimo, a to je ono što drugo posmatram, to je kako doći do onoga što sam videla, odnosno nalegla stranica, u ovom slučaju B, kroz hipotenuzu. Kako sad da zapamtimo kako dobijemo tangens i kotangens ovog istog ugla? Tangens je sledeća, odnosno prva trigonometrijska funkcija koju dobijemo izvođenjem iz ove prve dve funkcije trigonometrijske koje smo uradili. Pa tangens možemo pisati ovako. Tangens ugla alfa je prva koju smo radili, a to je sinus alfa kroz kosinus alfa. To će dalje glasiti, ukoliko sinus zamenimo sa A kroz C, a kosinus zamenimo sa B kroz C, dobija se sledeće, skraćivanjem C i C, A kroz B. Potpuno možemo pamtiti na sličan način kao ono malo pre. Tangens je prva trigonometrijska funkcija koju izvodimo iz sinusa i kosinusa i posmatramo ovako. Naspram nas, odnosno naspram mene, stranica A i zatim kako doći do nje, odnosno nalega stranica, u ovom slučaju B. Znači, prvo što gledamo je naspram, a onda na čemu stoji. Pa je to A kroz B u ovom našem slučaju. Kotangens ugla alfa je druga izvedena funkcija iz ove prve dve funkcije trigonometrijske funkcije koje smo radili, pa možemo posmatrati kao kosinus alfa kroz sinus alfa, a to je u ovom slučaju B kroz C i A kroz C, gde ponovo možemo skratiti, odnosno treba da skratimo ovo C i C i dobijamo B kroz A. Pošto je to druga trigonometrijska funkcija koju izvodimo iz ove prve dve, onda sada istom logikom možemo ići. Drugo što gledamo je ono kuda dolazimo do onog što smo prvo videli, odnosno u ovom našem slučaju stranica B kroz stranicu A, odnosno B kroz A. Ovo je moja asocijacija koja meni pomaže. Vi možete smisliti vašu. Ukoliko želite da primenite moju, probajte da izvedete sada za ugao beta. Prvo što treba da se uradi, to je nacrtajte sebe kako stojite na ovoj stranici u uglu beta i posmatrate ceo problem iz tog ugla. Ukoliko to pokušate, proveru svog rešenja možete potražiti na priloženom videu.